السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله معه ولا معبود بحق سواه. إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي أرسله الله للثقلين الجن والإنس ورحمة للعالمين. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، يقول رب العزة والجلال في كتابه العزيز
قال سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عباد الله، في هذه الآية الكريمة يحذر سبحانه وتعالى من إلقاء النفس إلى التهلكة، ودعا إلى الإحسان، وبين أنه سبحانه وتعالى يحب المحسنين. Mga beriman miulasin Allah subhanahu wa ta'ala. Puasin pananglitin nato pa Tuhan nato Rabbul Alamin. Tuhan nagpapanjariha manusia. Tuhan nagpanduha manusia. Salta nagpasawa sindan. Pay kabatuk nila maun pakaridaan niya. Salawat iman salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi kahinapusan Rasul amo intiok balansin Allah tabaraka wa ta'ala sin amanah. Salta piatarang piasawa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in risalah amanat amo impiag amanat kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga beriman, bila sin Allah subhanahu wa ta'ala yari kita ni upia anim sin agamah salta in subay tujagahan sin tiap-tiap muslim nag-iiman fa Allah subhanahu wa ta'ala in pakarajaan makajul jana kanya. Pakarajaan makamula kanya iban paruwaing niya mabut pa qauman niya. الحرص على تجنب الوقوع في التهلكات. سيبوتن الله سبحانه وتعالى فرمانيا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Diha ayat ini mga beriman miulasin Allah subhanahu wa ta'ala piapaallesin Tuhan na to Rabbul Alamin inipon niya inhitilakbo niya atawakan hikatilakbo niya ingin hawabaran niya maun pakamumulahan. Demikian diha ayat ini na may tai nanawag-tawag ila Allah subhanahu wa ta'ala maun pahinang marayaw atawakan papagmarayaw sabkan na in Allah tabaraka wa ta'ala makasimalasa hamang atau marayaw. Suriha ayat ini ilongsin mga ulama jahat fi siyaq al-amri بالإنفاق في سبيل الله. وذكر بعض المفسرين أن التهلكة هي البخل والشح وهو معنى صحيح. Di matungha ayat ini in pangdaki papag nafakaharan sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil baita siyabut sin mga sila kaibanan mana nafsir sin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala sin impag-iyanun makajul jana makamula amuna impag-iyanun kaikot niya iba sin asyuh
landuing kaiskut sambil ingin hawabaran niya pag iskutan niya. Nalawsin mga kaiba na mufassirin amo inilong ay ma'na sahih. Sumaawa in ayatin ni mga millasin Allah subhanahu wa ta'ala nahinang siya dalil amma asbahat dalilan amman yasta'miluhu ulama. Hinang nanujuki pakatiluangan dalil amma nasakop niya ingkatan sin uno na makajuldana sin uno na makajuldana min al-aqwali wal af'ali wan niyat. Nasakop niya in papahali unsin Allah subhanahu wa ta'ala in uno na pakarajaan mahinang hikamula manusia ay roon na kahaimumungan makamula hikamula kaniya pakinhawa niya pamarukaing niya mabot pa kauman niya ay roon na kahakakahinang iban haniyat sabab lang sin mga ulama in ibrah in dalil doon hayni hakatiluangan singkabtangan bukun doon hakapurok sin sabab hangkan mga mila sin Allah subhanahu wa ta'ala piyahalli kita sin Allah subhanahu wa ta'ala hamang kakahinang mahinang sabab ikajul jana pagin hawabaran sin kita. Demikian hakakahinang uno na kakahinang mahinang sabab hikajul jana sin pag-agama mabut pa rin hawa mabut pa kamaruan hikajul jana sin akkal sin pangalta. Yari kita nyumaita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sin ding hamang makamula makajul jana hamanusia in suraitu dhallian aniban layuan in pakarajaan ini asabda sin nabina tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithnya yaqulu sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'a al-mubiqat law niya mga kasahabatan niya anib kamu layu kamu hapito sa lago na pardusahan fa Allah subhanahu wa ta'ala amun hikajujana hakin hawasin manusia. Faqalu ya Rasulullah law sin mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum in aghinilaha Rasulullah wama hunna uno naman yan in pituyan ya Rasulullah amo in papahalian mo kamo kana mula doon kula patuhan makajulja makamula pagin hawabaran qal isambong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panagnaan ay hapito piyapahali ang kato sin Rasulullah papalayuan kato sin Rasulullah asyirku billah amuna in pagsyirik pagsakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala uno in kamumulaan sin pagsakuto patuhan na to Rabbul Alamin uno in kapiriglo handak mula sin pagsakuto fa Allah nalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala ding hama kamumulaan sin pagsyirik pagsakuto patuhan Rabbul Alamin innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah sabon naltod isiusu in magsakuto patuhan hiyaram na kanya sin Allah ta'ala sulga mangyaram na sin Allah sulga ay bima'na apinarka jahannam in hulaan hadlaw gana inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha
Ibabunnato din Allah Ta'ala rin niya ampunun. Ini siyo-siyo in nagsakuto kaniya. Lima na bang kau iabutan sing kamatay halong pagsakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala bugtua in angan-angan mo hitilakbo kau sin Allah palom sinar ka jahannam sa salama lama kau halom niri makahuwa. Kamu mula handakula hakin hawabaran piapa halian piapa lay ini sumaylayo sin mga sila beriman hikarwa dahil mga sumaylayo sin beriman among impialayuan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sihru amuna in pag sihir paghinang-hinang pagguna-guna manusia amo in mga manusia hinang-hinangon nila in hamok manusia hasupaya in nagkakasi naglalasa makapagbutas in doon magtiyaon mabuulak atawakan hinang-hinangon in hambok manusia hasupaya kugdanan masakit in mga tawi ini biutangan hukuman sin agama sambil hukum sin syara in mga sila magsisihir hambok ding mga maharus in dugo nila yalal bunuon in mga sila ini nesyo-syo in iabutan sin kamatay hain kaunan niya na mamakay sin pamakay pagsihir demikian in kamumulahan madawhat niya hadlaw akhirah hitilakbo siya sin Allah Ta'ala papinar ka jahannam hindi harbaw sin guni in hiarus kanya sin syara in buluon siya kamumulahan dakula sumaylayuan piyalayuan katutanyo sin syara sin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hikato piyaaniban sin Nabi alaihi salatu wassalam papalayuan ha mga bariman qatlun nafsi allati harrama Allah illa bilhaqqi demikian in mga iniji mazatu mga bariman manglaog kau pagkahimu manusia ayaw pa ka in wala na lang si syara illa ugan mo bunuon min muslim walaw puning kafir di mo siya magjari bunuon hawairoon panuot sin syara doon kaniya surihay ni mga bariman uno in kamumulahan ha mga sila mamunugin hawa di hadon niya in kamumulahan kajuljanaan jumatu kanya bang siya namunugin hawa hawairoon kapatut tiyungot sin syara in maharo sinamukin hawa bunoon in biyantang sin syara kanya in subay siya kisasun amuna in subay ra isab siya bunoon kamumulahan di hawaw singgumi hadlaw akhira mga bariman maghukum sila iba simbiuno niya bang wayroon kapatut si syara amin tiyungot kanya imajari niya kawaw ni inyawa sinamok manusia hadlaw kana maghukum sila sambil maubos in karayawan niya in kamulahan amuna initilakbo na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palawm sin apinar ka jahannam hikaupat piyapaaniban sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahing hamang adu sarakula makamula makajudya na hamok manusia bang niya hilang aklu malil yatim in kawaun niya in pangalta sin mga sila anak ilo aun binin sin maas niya pangalta kaniya in bang sila lumasag na in usalon nila in alta yaun hakabuhi anan nila sumagawa in hinang sinhambok manusia kiyawa niya iyan niya kiustaw niya in pangalta sin anak ilo na in mga manusia ini mga bariman hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala lusung hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala nakalamot sila dahil asyabo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muflis atadruna man al-muflis qalu bala ya Rasulullah al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'
وقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من ضرب هذا وكذف هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. Nakalamod in pangalda sin anak yatim bang mukyawa riya hababaw singgumi hawayron kapatut hawayron panuhuti sin sila tumtuma makalamod kauring hamanga manusia lusong hadara sin Allah kahinapusan hitilakbo sila sin Allah subhanahu wa ta'ala palom sin apinar ka jahannam. Sumakawa bang mo isa biyang paru in mga anak ilo bang mo sila pialihala bang mo sila iyayupot matarbilang kauring ha mga lundang panon sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halam sin sulga asabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannah. Lundang panon kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban ako sin mga sila mga ngayura mag-ayupot ha mga anak ilo haadlaw sin sulha. Hikalima ding ha mga dusa rakula papalayuan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa silaggo sin kamumulahan niya wa aklur riba amuna in pag-usaha kanda riba. Farmasin Allah subhanahu wa ta'ala wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Hiyalal na sin Allah ta'ala in pag-usaha. Hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga huyanan kau mau kau patamo magdagang mami sumakawa liyang kau sin Allah ta'ala in umusasin para kala kanda riba. Dahil ha mga kanda riba in pag 5-6 magpautang kau jari niya hiuli subay biha ini imutang kay mo ang pilak magdihil kau syarat subay mo hiuli ka ang pilak ganda riba in usaha ganda riba di hadon niya yung kajul janaan niya in manusia wairun kasanangan sinjantong niya di hadon niya bang siya mamut mawapat di siya tayo mausinggin lupaan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hitilak mo sa sintuan Rabbul Alamin palawm sin apinar ka jahannam. Hikaunom mga miyula sin Allah papaaniban sin syara papalayuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tawalli yawm az-zahfi amuna in magwi in hambuok nagluwasong sa darang sin Allah subhanahu wa ta'ala hapag atubangan iban satro hawayruun sabab makakaos umatubang hasatro ay naabuhan doon man nag-aatubang nanay ko rin na makoy in mga inindaing hamang adu sarakula makajulja na habang samano siya makajulja na hamang bariman hadarasin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan hindi akan katusin syara haba ko kita sumud papakaradjaan ini in hibabatar biyana ingin hawabaran hipajihad na ingin in hawa nafsu sabab bang in hawa nafsu ri mapupo sinhambuok beriman sinhambuok muslim jarinya magtuloy sa lumak sumuon pahinang sindi niya kakausan amo na imajul dyan an hajjasya hangkan in Rasul sallallahu alaihi wasallam piyapahalin umat niya piyapahalin in umat niya hasupaya sila di majul dyan in hikapitureng ha mga makajul dyan habang sa manusia di hadunya sa tadeng ha mga dosa rakula pahatarasin Allah subhanahu wa ta'ala qalful muhsanatil mu'minatil ghafilat amuna immanuhuma ay sibo din kaunan mu'min usog mu'min babae ibasin mu'min usog in tuhumahun mo in hambok bariman in siya nakahinang hinang fawahish sinhinang zina law mo nagzina hikuan kita mo hadya na kapag agad iban ikon law mo simud hikuan pa ini pa tampat biya ini nagzina hawayron kau saksi amo itiuot sin syara upat saksi maharus ang pakaw makadjari mang hukum upat saksi adil kapangandulan bugun putingan mangwayron auto kapangandulan saon hambok nakalamud putingan aun tuwa kapangandulan saon nakalamod hambok lupang-lupang di tayo mausin syara uno in kamulan hamano siya mang tuhuma hawayrong kasabon nalan di hadunya in magbalikan niya in hukuman in magbalikan niya in hukuman sin syara
mga nagzina in lubakan kawaluat in mga sila way paghula na magbalik hataw na nuhuma in siya in lubakan majuja na sariha dunya hangkan in syara nagpanib tuod nagubaya-ubaya nagpahalli ha mga bariman in tapaanibon ha mga kakahinang ini kakahinang dosa dakula ka Allah subhanahu wa ta'ala sebab mayta karena in kamulahannya lando ilago niya ibang kapirigluan niya hadarasin Allah subhanahu wa ta'ala nando in kamulahannya hangkan mga bariman uno-uno pakarajaan pialayuan in syara in subay na to aniban in subay na to layuan in subay na to halian supaya di kita niyo maka tulaga maun hikit ikatilak mo na to ingin hawa na to pahikamulakat utanyo aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان أما بعد mengambil sin Allah subhanahu wa ta'ala ding ha mga dosa rakula makajujana habang sa manusia wala siya napurok doon hapito na sabot kaina adapun mataud pa in mga dosa rakula makajujana habang sa manusia ding ha mga makajujana pa habang sa manusia amuna in parakala ghiba wan namima panglimot pagdara bisara ini dahil mga sa lago dahil sa pardusahan amin sumay aniban layuan simbang sa manusia kana makajulja na kanya makajulja na harugain niya damikian makajulja na paloob sin kauman niya dahil mga sabab kaya pag hiluhala simbang sa muslimin kaya julja na sinamuk kauman bang aun doon hamuk manusia magdarasuy-suy matto bihan magpasampay sinwayrong katang kasabunnalan sambil mahilo ala illa usin qauman in agisin Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran qala subhanahu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh liang katanusin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kamu maglimot-limuti ayaw kamu magdara bisara ikan inyani kajuljana wala yaghtab ba'dukum ba'da ayaw kamu maglimot-limuti ayaw kamu magini ngi mamaya kamu ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh yupamasin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang paglimot biya murakyaun in unu cintay manghud mo muslim amun kahos kawan mo wayroon indeng ha mga bariman in mamaya sumud ay kumaun sin unu cintay manghud na muslim in kamulahan sin ghiba ima sin namam udin aga sin nabi alayhi salatu wassalam la yadkhulul jannah qattatun kamulahan kapirigluan la yadkhulul jannah qattat law sin nabi di makasulsulga intau magdara bisara di makasulsulga intau maglilimut di makasulsulga in magpasaplag sin hinam ikajulja na sin ummat ikajulja na sin ginhawa ikajulja na sin tayo mahmud ni muslim dahil nga sabab yung mga bariman subay na to aniban in parakala ini subay na to layuan hasupaya masalamat kita dahil nga kamumulahan urin agay si Nabi alaihi salatu wassalam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna sidqa tumanina wal kadhibu rayba tinggalin uno-uno na pakarajaan piyagduruaruahan mo maun paway pagduarua sa bangko manusyo sina indigenes nagduruarua kabunal kamukun ka mayta kana lang sin nabi sabun natod in kabuntol in himumungan marayaw inyan kahanungan sin jasad kahanungan sin atay kahanungan sin kauman adapun in pagpasaplag sin kaputingan inyan kangian hinang di kabayan sin syara
hinang sumudo nin pagnuaro, hinang sumudo nin hakasa kasi syaitan, ang kanang sin Nabi alaihi salatu wassalam, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar. Munatun in hinang puting pagdara pisara pag ini hinang kaputingan, hinyan hinang kangian, hinang kangian mangindarahi, mangutungi habang sa manusia, maun paapinar ka jahannam. Inna Allah, murah-murahan mga batiman, piali-alak tanusin Allah subhanahu wa ta'ala, hamang hinang yato, syalta patatapong tanusin Allah, hay nang karidaan niya, hay nang kabayaan niya, iban, hinang natukatan muntul, haaturan, ini biaktulnya ibasin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sallu ala nabiyikum fa inna Allah amarakum bidzalik haitsu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.